sí ocupo toda la gente. Aquí sí necesitamos todo el plomo. ¡Vamos! Está pota, guys. Gente, solamente Profite, una, suena gente, fatwa, guys. solamente Suena fatwa. Tenemos gente, el poder que tenemos como comunidad, gente. Suena fatwa, guys. ¡La de Chicali! Gente, entre todos, gente, aprovechen el triple, gente. Alguien que le mete un SAIT! trabajo sin miedo, gente. SAIT! ¡Iván! Alguien que le mete un trabajo sin miedo, gente. Sin miedo, gente. Ibrahim Faché. ¡El primo! Bien blanc! Gente, meten un Johnny trabajo. Brunel. Cossano! Monica! Deshekani! Elle va battre! Optimus! ¡El triple! Alberto Posé! Vamos, gente, ganémosle loco, ganémosle loco. Gaz, record, passe le premier pendant le Javel. Compártale el live, mi Sancho 1. Mucha gente, gente, él tiene 17,000 personas. Gente. Él tiene 17,000 personas. Gente. ¡Vámonos! ¡Yo soy el número uno de Haití! Mucha gente me quiere y mucha gente me tiene envidia. Yo sigo siendo el mejor, coño. Yo muestro el camino a muchos. Soy yo. Yo soy muy humilde. Yo trato bien a mucha gente, pero mucha gente me tiene envidia. Pero yo sigo siendo el mejor. I'm the number one swimmer in Haiti, and I swim for everyone. I show them how to do it. Go, 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 go. Ibrahim! Diego! On nous bat pour ça écrire dans l'histoire! On nous bat pour ça écrire dans l'histoire! Attention! Bagaille numéro 1, ça bon problème. On nous bat pour ça écrire dans l'histoire! Gaz Diego! Backside! Gaz joué! Profitez pas toi! Tahen! Wan Chéri! Attention! Kassaïs! Il va gagner. On va battre les sables avec une histoire. On va te jouer. Toquen el guante, yo no pierdo la fe todavía, gente. Gente. Ay, bagay numéro 1, ça bon problème. Alberto, on va bagay. Compartan el like, On va battre gente. les sables avec une histoire, guys. Gente, alguien con 30K, gente, pasa los. Alguien con 30K pasa los puntos. Vamos a compartir el like. Ibrahim Faché! Compartan el like, mis Sancho. Chéri. Todos. Johnny Brunel! Elle va battre comme tout le monde de Jekani. Litza! Monica! Yo sé que alguien se puede armar, yo sé que alguien se la puede rifar aquí. Con un guante, gente, a los 30, gente, se pasan. Gas na batli. Alguien que pase por aquí, gente, alguien. Esos puntos tan fáciles. Alberto, si moun yo prepare yo. Compartan, mis Sancho 1. Préparez-nous, guys, préparez-nous. Nous allons commencer mon vie. Préparez-nous. Some donuts, get ready. Guys, not badly, guys. J'ai son gros TikToker, guys. T'as pour ta lèche. TF, merci. TF0, merci. Haïti, merci. Je vais parler de votre nation, de votre monde qui va côté là. Je vais parler de nous. Je vais faire un message pour les Dominicains. De votre monde qui va côté là. Et même je vais faire parler de ça tout. Et puis pour une façon pour nous jouer une justice pour le pays. Je vais passer la vie ou la mort. Welcome! Gaz V, guys. Yo, Gaz V, guys. Gaz V, les gars, Gaz V. Gaz V. Guys, yo, pas le battre nous pour honneur. Gaz V. Right now, Gaz V, guys. Please, guys. Gaz, nous besoin de 30K. Snipe, please. Oui, Gaz, nous pas, ouais. Gaz, nous mourir. Nous mourir. Gaz, mourir. Gaz, mourir. Mourir. Ah, caca, boy.
mal con el DPI. Manzano,